Jika hati 28 aja bu. Dingin dia sekilo. Hah? 9,5 9,5 guys. Narik kat kilo. Balik deh. Itu berapa sih? 20. Nah, 25. kilo ya. Kurang. Kilo bu. Iya. Gak kurang, sedikit kurang. 20.000 guys, tongkol ya. Ini kondisinya ya. 20 bu. Ada titipan. Oh, ada plastik guys. Iya. Besar kan Tuh, Kasih. Mas ya bang. Over. Masuk dia guys. Titipan orang. Titipan kakak. Oke. Besok kan nggak jualan. Hari Sabtu. Kalau masuk ikan nanti sore jualan nanti sore. Makanya tergantung hari ini nanti. Bagus ya bang. Itu bang. Itu. Satu macam lagi bang. Hah? Satu macam lagi, 3 macam. Oh iya. Ini 20. Batu bara.